Uyipodcaster, uku-YouTube, ungumama, ungunkosikazi, uhamba nobaba namhlanje la e-studio, uka-television, uyi-TV host, uphinde ube umbhali wezincwadi. Sifundile ngawe, sabona izinto eziningi ngawe. Tshela thina wena mangabe uzichaza, uke uthi ungubani uNozibele? Oh, first and foremost, uNozibele ngumama. Recently ngumama unomntana na 5 months. Also inkosikazi. Hey, omuhle, omncane, muhle njengawe naye. Yes. Sisi thatha mina ubuyele emuva ngoba abantu abaningi bakwazi njenge-activist uma ngabe kuza ekukhulumeni ngezinto eziphathelene ne-HIV. Isithombe abantu abanaso abaningi nge-HIV ukuthi uma ngabe nginegciwane ngizogula, angikwazi ukuba muhle kanjena ngibe nginegciwane. Sikwazi ukukhuluma ngalo isikhathi esiningi. Angiqale la, yini yakwenza uthatha isinqumo sokuthi ngizokhuluma nge-HIV? Hey, mandiyibuyisele kancinci emva. I got diagnosed in 2013. I was 21. 2013 ndisemsebenzini and kuko i-wellness day yabona, so they're encouraging employees to go and get tested. And kuhambeka right, akhonti iyenzekayo, and one of the routines of e-wellness is to test for HIV. And I was one of those people again, ndihamba ndiyotesta for HIV. So ndiyothoka because immediately xa kuthethwa nge-HIV ucinga bana hey lo muntu hayi neso ungacingi bana ndingumuntu ophandle apha ohamba edlala. I'm only, you know, I have only one boyfriend, so andingomuntu ustowed, so uyazi bana andingomuntu uhambe edlala into wrong. 21. I'm 21. Ngalesi sikhathi une-boyfriend eyodwa. A1. Ukhule kanjani njengomntwana okhulela ekhaya ngoba abanye bekunalesi sithombe eminyakeni edlule ebesiqinile kakhulu ukuthi umuntu othola i-HIV umuntu okade ngasiphethe kahle. Umuntu okade ganga ehamba enza izinto. Wena uno-21 ngesikhathi uthola ukuthi une-HIV. Correct. Ukuthi ekhuliseni kwethu masimazi uThixo, masimhloniphe, sibe ngabantwana ba-right. But I think apha ekukhuleni kongoku xa uqala ubona izinto mosuyafika kwezinto ezinjena. Ngoku awukho sekhaya 24/7. Usemsebenzini, tyhini uyambona nanku umfana, kutena ngathi umhle nje. Nomfana ke ngoku uyaqoma, uyabona azichaza ukuthi ungowaphi. Ashele ndiyasizama bethuna nesisulu sami. Ashele kube into ibeyilonto leyo. Cha, I think kuba ndandingana experience yezinto ezinjena. So umfana woqala oshelayo onithembisa ngomtshado ngulo uThixo kudala esithi umbekele wona. Wabona ukuthi uNkulunkulu sekulethele lo muntu omlindile. Wabona ukuthi uyashada la. Yabona uthi unithembisile. I-boyfriend yokuqala le. Boyfriend serious yokuqala. Uyanithembisa hayi Nozi anizudlala ngawe sizawutshada ndinike nje iminyaka 2 3 ndizamane nemali nzoya kokwenu. Engqondweni nami ke ngomamzeni is that man xa sethembisile ohlobo noko namo akhonto endinoyi reserve because lo muntu ngomnye nami. It's just a formality ezolandela emveni koko, yabona. So I had promised myself before bana I'm not going to have sex before marriage. Okay, buziqinile. Uyintombi nto. Andazi mfana and ndizayigcina lento up until ubekho umtshado. So xa indithembisa lo mfana ba hayi nanku umtshado ndilinde ndoni. It's just a formality lena. Akhonto endicingayo ba hayi funeke nisebenzise i-protection, funeke sihambe siye for the HIV test. Akhonto injalo kum. Okay, ulala nalomfana emva kwesikhathi ususemsebenzini. Khona yini mhlawumbe izimpawu awuzizwe egazini ukuthi khona into wrong? No, it was pure coincidence, as in ingathi ibinto bekumeba yayenzeka ngela xesha, because zange ndigule, zange ngibe ne symptoms, zange ngibe ne
azange ndanganando ndandingunozi nje so ndiye emsebenzini ndiyowenza i-wellness day baya-encourage masitheste and then unesi ndiyamangala xa esithi hayi ndicela ukwenza yesibini nje hey ndiqhele ujonga ubone A1 teneza yenze yesibini hayi azibeke phambi kwami zombini athi hayi uteste positive for HIV. Kwenzekani kuwena mawuthola lento uyayikholwa lento kwenzekani emqondweni wakho? Ndandisure inoba wenza mistake. Ndandisure wenza imistake inoba ndingomnye wabantu i-test yaphuma wrong. Although kuthi za test 99.9% correct inoba mina na 0.1% or i-mistake and ukwi defense immediately because ufuna explain aba andlali around andingomntu phandle apha andingomntana ustoti ndikhulele right so immediately ngondi explaina kunesi ba ungandiboni kakubi andingomntana oro usunamahloni manje ndinenhloni ngoku so shame unesi at the time uzama uncancelisha ndithi ngoma hey le counseling ayizikum because I'm not HIV positive. Yeah, akushiwo mina la. Arongo lama results. Momadini, arongo. Ubhuti ke lo enihlekisana naye umtshela kanjani? Sisebenza sobabini. Yena okwelinye icala, mina ngikwelinye icala. Immediately xa ndiphuma kule boardroom xa kusenzelwa khona le event, ndiyamfonela. Hello. Hey, ndisandosuka kulento ye wellness day. Bathi ndi HIV positive. Wathocwaka wangaphendula akaphendule efonini hey but mase ndingumuntu othethayo ondwebileyo yabona o active so ndicinga lanto ba okay mhlambi lelinye la xesha ba I'm overly excited so yena ukhama uzama uncalm down but also ngelinye ixesha man ezindaba zinto ezinkulu yabona these are big news indaba eshintsha impilo yomuntu so and expect bana makabe quiet abe reserved wathi hayi ngizawuphela ndikufonela ngikoma hey auntie understand but to cut the long story short dasa discuss about okay let's go and get now a second opinion masiya kugqirha azothatha amagazi and then our celeb because back then sasebenzisa the rapid test le yomunwe so masithatha amagazi sise lab and then silindele lo magazi after a couple of days one phone ugqirha wathi no they were not wrong i-lab results HIV ngempela nobabili sobabili wathini ubhuti mhlambe wena ngoba uyazanza ukuthi ubuyintombi into ubuqala ukuhlangana nomuntu wesilisa ngaye uyavuma yini ukuthi yena mhlawumbe ubazi ukuthi unalo igciwane akavumanga azange avume zangayazi isukaphi akayazi kwenzeke intoni akakwazi uexplaina akayazi kwade kwasegcineni konke sithi akayazi akashintshanga mhlawumbe ubudlelwane benu emva kwaloko ukubheke kanjani niqhubekile kwabamnandi naqhubeka over time I think ngokwacaca ba I akhondishekileyo ngoku apha because eyam into mamzanele was that ndandicimba ana choice but to stay kulobu budlelwane because ekhaya ndandizoyika uyichaza so oyena muntu abona abantu babeyazi lento yayindimnaye kuphela awutsheli umuntu uma ukhona ekhaya awumtsheli umama kuyaphela 6 years 6 years iminyaka ewu6 engayazi uhleli negciwane uphila negciwane le-HIV awumtshela uma wakho uno 21 years 21 kulo 6 years awuguli azikho izinto ezikuxakayo let me make also le into very clear i-HIV yatshintsha kulana sasiyazi ba iyo yabona thina back in the early 90s abazalwane bethu i-siblings zethu zasweleka sizibona zibhikile zishwabene babe bancane but because of i-treatment and nophila kakuhle uzinakekele abantu can live a longer life so awubonakali ba hayi man lo une-HIV so azange kubonakala azange ukutshintshe into zange ndiluze weight zange ngigene weight zange ngishwabane zange ndigule kodwa ngiyakuthanda ukuthi ugcizelela ukuthi
inqobo nje umuntu mangabe ezinakekela edla izinto ezifanele ephuza nezinto treatment efanele so uma awumtsheli for 6 years akasoli lutho akaboni lutho as umzali sikhuleke kumaxesha different umama angomuntu asikhulanga kwikhaya apho uzohlala nomzali umama ndisemoyika nangoku you only take instruction ndiyamoyika so it was not easy ke ndihlale naye ndithi hayi mama kwenzeke into enje umhlambi yena wayezibona impawu ba hayi man akakho right unozi but akade ayichane bana kwenzeka ntoni but ndicela ukuchazela istory esihlekisayo so one time I think ngiyaqala treatment 2017 okay 2017 so endlini ke mamzane uzawuyazi endlini akho akho migwaqo asente kuba akho privacy yeah indlu yakho leya yebo so bawufuna ungena eroomini yomuntu uzawungena eroomini mangifuna ungena endlumini yendodakazi yami ngiyangena that's okay so umama ke ngumuntu onjalo ngenza mistake ngenye imini ndithatha ipilisi yami ebusuku just before ndilale cha caba A1 yawa phansi kwebed ne okay following day ndiyaphakama mina ndihamba umama uyanifonela nozi ma into nepilisi ndiyibonile apha phansi kwebed yakho ndithi ma ipilisi yantoni athi man ipink enibhalwe H ipilisi yantoni now ngicela uyenza clear ba umama akakho educated akafundanga but unela ngqondo yemvelo very bright I think mhlawumbe bawaye esikolweni wakude so uthi ke ubana wayesebenza also esibhedlele ecleaner esibhedlele so and it was a TB hospital okay so amapilisi HIV kushuthi wayewabona TB hospital correct so uyabuza ngoba ipilisi ntone ipink enibhalwe H ndikama ke man andiyabona ufuna ntone room nami hayi ndiphendule ipilisi ntone ndithi man ndandisebenzele NGO ke ngoku ndithi man izolo benisemsebenzini so bekhona iclinic phaya emsebenzini so bendibonisa visitors different appeals esinawo so mhlambi inoba ndiyithathile lepilisi ndayifaka ebrukweni okanye empokothweni so inoba yiyo ke ukuliphansi kwebed ngoba ndikhulula izolo ndizolala ufuna ntoni eroomini yami but abanye abantu xa ndisibalisa story bavele bathi mhlambi ilalithuba lomchazela lokuthi mchazela uma but ugcina umtshela kanjani ngicina umtshela ngo2019 from 2013 emva kweminyaka eyi6 wathini mawumtshela sesimuvile singaba sebhayi eKabega so sesimuvile ngosisiza kweqala ngenxa yomsebenzi eGoli yeah so now sendibonile ukuthi uThixo ikhona into afuna uyenza ngesi story ikhona into afuna ndithethe akafuni ndigcine kumlento ndingumuntu obeliever kakhulu ukuthi akhonanye into yenzeka ebomini bakho uThixo angayivumanga kunjalo akhonanye andikhatha noba imbi kangakanani akhonanye into uThixo okanye into yenzeka ebomini bakho uThixo angayaziyo angayivumelanga so umthandazo wami uthi Thixo ufuna ngithini and yayi clear from the start ndifuna uthathe esi story sakho usise ebantwini take it to the masses kandithi ke Thixo wami ke ngoku kaloku ayisondindedwa kwesi story ndiyeke mina mhlambi ndingasenza I don't know but ngoku kumzali mangabe ngiphumela obala mina ngitshela abantu ukuthi ngi-HIV positive umzali mhlambi uzophoxeka abodadewethu nabafowethu mhlambe bona bazoba namahloni baphoxeke manje ucabangela wonke umuntu on top of that ndingumakoti omtsha ndino in-laws ngoku okay imake usunumakoti omusha kuphi manje usuthola omunye umuntu okay so nihlukene naloya sahlukana wadlula leminyaka le wathola omunye umuntu usumakoti but la umthole khona lo umtholile uyamtshela yini ukuthi kunalesi simo inoma sadibana ke airport yeah hayi ubhuti ke wabona intombi enhle pink
Epink efana nalo yasweet wami. So sathetha ke ndaqoma mandingayenzi kude lento mandimchazela babhuti ke ndisuka apha mna and HIV positive kwenzeka lena le. Wathini ubhuti? Ko throughout le conversation yethu oko bendithetha zange atshintshe ebuso zange afrawune zange ajike uyambona mos umuntu ku body language ba akakho comfortable zange ajike oko wayenimamele wanibuza ndigqibile ndathi ewe wathi hayi enkosi ngonichazela hayi ndisafuna uyokutya and bendithe ndifuna uyokutya nawe for lunch so ndiyacela ke si continue siye for lunch yaba kuqala ke kwe relationship ngamanye amazwi wathi lalela ngiyayizwa lento isho kodwa mina nakhe ngikufuna kuye naqhubeka senihlala isikhathi esingakanani manje naye so sidibene 2016 sathanda no 2016 sichate 2019 okay so siya kunyaka wesihlanu sichatile ngo 5 years nindawonye 5 years indawonye sinomntana no 5 months nathola umntwana ophile kahle yena akanalo igciwane akananiksi utata HIV negative D positive through treatment nomntana getting yonke into afuneke ayifumene umntana is healthy HIV negative but ngala 2019 kungona ndiqomba naye ngoku I believe uThixo umprepareile ba lijeni enizayitravelisha nomabini ngifuna ukubuyela emuva kancane ngaphambi kokuthi siye eThekwini eyitolo ngifuna ukubuyela emuva uma ngesikhathi nimtshela utshela wena noma uthumelile mamela ke ngomamzane so sikolicala mos izabande into yabana masitravelishe siye eGqeberha so umama masimfonele okay yaba ndichilo mos that ba umama ndiyamoyika so ndiyamsaba nje banzamqala ngapi so ndimfonele ma waye cleaner ke andika mama khawume ndifuna ukuchazela into athi ke no okay ndike make uyakhumbula ngokuya kwakukwixesha mhlambi wawubona bandikho right sabu 2013 14 15 angakhumbula khumbule akakho sure athi ngoba kuyintoni ndithi kukwinto eyenzekayo ay mamzen andifuna uphosisa amazwi ayengaphumi shame wazama yena ngandlela zonke bamanthethe but ayengaphumi bamantawuthini so ndathi mama ndizawuphela ndikufonela so ndafonela ubrother wam ndinobrother wam omdala kunam ndandisendimchazele eqala ke yena so xa umama uye wafonela yena so umama xa uyoyika ngoba kwenzeka ntoni malathi unozisona ufona apha uthi bayikho into efuna ndichazela yona cha kade ayichazi ndifunela wena nje because ndiyazi ba uyayazi wena so kwenzeka ntoni umalathisi ubrother wami ke wamchazela ba unozi uphila nentsholongwane HIV so oko kwango 2013 wathini uma othuka I think xa umuntu emane nibuza into eyanzima ngale journey I think uva umzali onzakele wasefonela wena so ubhuti wami wandifonela bayamchazela so ndamfonela wakhala like wakhala but because I relationship yakhe nomkhwenyana wakhe esiXhoseni umnyenami so bathetha bobabini okay nomyeni wakho wami okay so I think yayimyeni wami owakwazi umkhama down I'm comfort kwamsiza ukuthi umyeni wakho wamukelekile yena waseyakhululeka nomuntu omdala ngifuna ukubuyela lana umntwana okholwayo kakhulu ukhuluma ngeHIV yonke indawo ku YouTube yakho kuyo yonke into kodwa umntwana okholwayo ngesikhathi uthola ukuthi uHIV positive wathini uNkulunkulu ndandinomsindo wawudiniwe kakhulu ubona ukuthi uNkulunkulu kulahlile and naxa mhlambi umuntu esithi bana hayi nozi uzoba right ndithi nizoba right nini and xa umuntu esithi bana hayi njengoba nisitsho bana yonke into yenzeka for isizathu but kutheni ezanithemba kangaka nje ndandimncinci 21 umhlambi
baye yayenzeka ngoku sendimdala 32 33 ngekubhetere because noko sendimatured sendimdala noko izinto ezininzi sezenzekile but umntwana 21 22 it was a lot. Kufike nini la uthi khona uNkulunkulu ufuna ukungisebenzisa mina lolu daba lwami njengoba ngingene la yingoba uNkulunkulu ufuna ukuthi mina ngibe ithuluzi elizohamba likhulume nabanye abantu ngeHIV ukuze bazi ukuthi okokuqala kuyaphileka neHIV usizakale la emqondweni. Okwesibili ushadile umuhle uthola nanomntwana manje uthi uno 5 months akanalo futhi igciwane. Kube yinini la uthola khona lento yokuthi yazini uNkulunkulu ungibizile kahle ukuthi ngihambe ngikhuluma ngalento? Mamsen nasekudinweni kwami uNkulunkulu nakumsindo wami bendinawo but kukho into ezangichinje andiyazi enye into ngaphandle koNkulunkulu. Yeah. So nasekudinweni ndandithandaza ndimchazele ba ndizawuthandaza kodwa ke ndikudinela kodwa nje nomsindo kodwa ufuna ngithini? Ufuna ngenzeni? Ufuna ngithini? What do you want me to do? And it was clear from the beginning but ndandisoyika. I remember ndithandaza ebusuku ndankhala ndithandaza and ndafunda iscripture and istory sika Joseph. Yeah. How Joseph wa betraywa ngezi brothers zakhe. Yes. But into endithandayo kula verse xa obhuti bakhe bebuya bezocela uxolo. Uthi Joseph akadinwanga or akanamsindo. Uthi kodwa Joseph sanibana wari nina enikwenzele ukubi uThixo kwenzela okuhle ukuze abantu bakhe basindiswe. Yeah. Yabona ivesi eyangcinayo kule minyaka mingaka ukuthi umhlambi yena umfana lo wayesenza okubi kodwa yena uThixo wenze okuhle ukuze abantu bakhe basindiswe. Uke waphinda wakhuluma no boyfriend loya ya? No. Aniphindanga nakhuluma? That was it. Uyazi uma ngabe kwenzeke into enjengalena abantu abaningi ukuze umuntu ethi mhlambe ngangifisa ukuthi ngelinye ilanga athi mina ngiyaxolisa. Wena wake waba na into enjalo? Yeah, yayikhona eqaleni mamuzeni ne but uThixo wanilungisa msinyane because inenzekayo ndandingafuni uredirector ihealing kaThixo ndise kuye. Into eniminishayo is if wayezile wayezoxolisa ndandizobulela yena ukuthi bana hayi ngoku ndahamba ndahilisheka because uthe xolo. uThixo wambamba la xolo ukuze ndifocuse kuye. So akaxolisa azange axolise. Ndithi naxa ndifikelela ku stage apho ndihilishileyo ndi-right ndimbonga ndithi Thixo nguwe owenzileyo. Ayisongumuntu. Yeah. Ayisonguye nguwe owenzileyo ukuthi manibe lapha. Mawuqala ukukhuluma kubantu phuma ubatshela ukuthi mina ngine HIV ngiphila negciwane lengculaza uyobaqwashisa. Ababheki nje abanye bathi hayi udlala ngathi ke wena. Hayi kakhulu. Even namhlanje. Even today. Basho njalo? Because isociety okanye apho sihlala khona image HIV iseleya sicabanga umuntu ozogula ozoba mubi ozozaca. Kwakukho ishow ndandiyenza called Yes I Had HIV apho ndinceda abanye abantu to disclose status sabo kwi families. I remember kwakumfana wayezo disclose ku friend yakhe. Friend yakhe yafika caba uthukile yabona ba ichomi yakhe inegciwane uzawugula. So ndingenelele ke mina ke ndithi but akazugula. If yena uyagula nami mosindinegciwane nami ndizawugula. Hey indlela othuka ngayo wayisithi uyaphosisa umuhle kangaka awunagciwane leHIV wena. Ndithi kulapho ndifuna yakhona. Akho face, there's no face to HIV. This year ndigqiba 10 years. 10 years unegciwane leHIV. Hayi uma ngabe sizobuya sizwa izitolo masibuya sifuna ukutshela umlaleli ekhaya ukuthi kuyahambeka noNkulunkulu kanti futhi uma ngabe wenza izinto ezifanele kuyaphileka.
kuyaphileka uyazi besithi sokulanda ngesonto lokuqala kuDisemba kodwa sathi cha sisafuna nokulinda asikulande kwangoku kwamanje ukuthi uzokhuluma nathi manqotha ama voice note wenozi uma ngabe uzothola umntwana wawungasabi awuzange ube nalo uvalo lokuthi ayibo mhlambe umntwana wami ngase angaphili kahle wenze njani kafushane nje ukuthi ingane njengoba ino 5 months iphile saka Mamsen, when it comes with Department of Health, sihambe i-journey ende, and ndi comfortable ukuthi ndiyayazi ukuthi umntana ozalwe kumuntu HIV positive, if you get all the necessary treatment, uyakwazi uzala umntana HIV negative. But I think naturally ndingumzali ndingumama, so every time umhlambi yabona especially after kule 5 months 6 months umntana uyatestwa yabona mane testwa ba okay negative, so kubona shame umntana ekhala mhlambi xa encuntwa kufanele ukuthathwa amagazi bemjova bemkhipha igazi nami ndifilishe bed ba if umhlambi ndangakho HIV positive ngesingekho lapha but ke uThixo uyanceda ukuthi anhilishe nami ukuthi no kuzoba right akhonto izokwenzeka but ndandiyazi ukuthi yena umntana uzoba right what decide ke ukuthi uThixo ukubizile ukuthi njengoba engenise kulendlela wena phuma uphumela obala uhamba utshela abantu uthini kubantu ubatshela kanjani eyona nto ndandiyithetha also xa ndithandaza ndisithi Thixo eventually ndiyavuma whatever ofuna ndiyenze ndizayenza ndiyavuma kodwa ke ndiyacela lungisa inhliziyo zabantu aba bantu nithumela kubo ndicela ulungisa imihlaba yabo ukuze yonke into endizayithetha kubo bayamkele ngoba ku right xa enguwe wedwa okanye nguwe nefamily yakho but then xa ngokuphuma ngapha kwefamily yakho siye ebantwini awuyazi abantu baza aggressive njani kodwa uThixo nami wayesendixhobisile xa esithi nizoba nawe and ndizakuchazela ba uthini I will tell you what to say imini ngizokunika amazwi zakunika amazwi ozowasho kuba uyakhumula ebiza uMoses esithi uMoses ndiyathintitha andikwazi uthetha nginamalimi ndithini but uThixo wathi nizaba nawe ndizakunika amazwi othetha so ndizibona ndingulo Moses ukuthi andisosithethi kodwa uThixo uya-empowerisha unika amazwi and journey yonke ndiyambulela ukuthi unithembile ngayo and it's just been an honor. Siyabonga kakhulu kanti ke Manqoba sicela nje ukuza ukuthi abalaleli bethu bathini yini abafuna ukisho kuNozi njoba bemlalele namhlanje. #eshilo mamzanele angibingelele lapho ninodadewethu uNozibele ngithanda nje ukuba strong kwakhe noma lubhlungu uhambo lwakhe kodwa ukuba strong kwakhe ngiyakuthanda uNkulunkulu emphile amandla ngoba uNkulunkulu kuthiwa akakunika umthwalo ongaphezulu kwamandla akho futhi uNkulunkulu kuba nezinto ezibhlungu nezinzima azozifisela kwabanye abantu abastrong ukuze baphilise abanye abantu bebalaphe ngokomqondo so nje ngiyakhuthazeka ekutheni wonke umuntu ongazithola ekulesimo sikalo dadewethu angakwazi naye ukubona ukuthi kuyaphileka naleli gciwane futhi okufanele sikhuthazeke sonke ukuthi njalo sihlale siye kozihlola igazi ukuze usheshe wazi ungakaguli makuwukuthi sekukhona okusegazini sengathi usisi angaphila abe nempilo ende. Ngiyabonga uPetro Mzobo wasebhangeni ePort Danford. Angibingelele umsakazo omkhulu yaphela ingaluza uhambo likaSisi ayinzima kakhulu uhambo likaSisi owathola isifo esincane kangayo kodwa nje sibonga isibindi sakhe nanokuthi ayangathatha inqumo ezathela ukuthi impilo yakhe mhlambe ayithathe nokuthi ubhuti lo ayithandana naye angasafanele amshiye wakufuna aqolisa bonisane naye ayi uSisi kutshengisa isibindi nokuhlala naye uyambona yena omekhuluma ukuthi ukhululekile kanti abaningi banokuthatha inqumo ebhedama sonalesifo angibona umuntu ngesikasa lwenda nasemuzana. Ngibingelele mamzanele Mbokazi. Tshilo na Mbokazi ukuthula Makwande studio ugogo Mangcobo okhulumayo ufuna ukuthi kuNozi eyokugcina ledlalayo sure
ndakuyena ikakhulukazi abantu abasha ngoba lamagama awakhulumayo kahle umntanakho. Amen. Amen, amen. Sisi bayakhuthazeka kakhulu abalaleli. Ngifuna nje ekugcineni ungitshele ukuthi umyeni wakho, ngoba abanye abantu kuba wamtshela mhlambe ukuthi nginalesi sifo wayezothi ayi cha, hayi mina. Akumyeni wakho sabukutshela unkosikazi wakhe, sabukutshela intombi yakhe kumbe isoka lakhe. Uthini kubona ekhaya? Mamzanele mina xa ndiyijonga ndibuyela umva ndiyazisola because ndahamba le ndlela ndindedwa. Ngoxa sendimchazela umama wayebuhlungu but ndibona ubuqaqawuli bakaThixo ukuthi bana umama if ndandimchazele ngoko noma wayezoba mhlungu but wayezonsaturally izakwenzeka lonto but bathembe. Like uyayazi family yakho ne but bathembe awunyanzelekanga uhambe le ndlela wedwa. You need support. That's one thing endiyaziyo mna kule ndlela ndikuyo. Abengasoze ndibe lapha, for example ndibe lapha apho ndikhona if bengasoyi support yomnyeni nami, if bisengasoyi support ye family yami. Ngabo abandigroundayo, bandakhayo, abandikhuthazayo, abayi-understandayo ukuthi bana wethu funeka uthethe nabantu, abantu bakujongile, abantu are learning, abantu bayafunda kuwe, so go out there. So usukoyika mthembu uThixo at the end of the day uzawuzisa abantu apho abazocomplimenta le journey yakho. Uzokulethela ama-destiny helpers nabantu abazokubamba ngesandla. Nozi, siyakuthanda kakhulu, siyabonga ukuthi ube nathi namhlanje. Tshela abantu ukuthi bakuthola kanjani uma befisa ukukumema kumbe befuna ukukulandela. Okay, if bafuna unimema, i-email address ngu contact@noziqamngana.com, contact@noziqamngana.com. Banganilandela kuma socials, ku Facebook ngunozibele mayaba, nozibele mayaba, ku Instagram and Twitter ku @noziqamngana. @noziqamngana. Siyabonga kakhulu, usibongele nakumkhwenyana ukhona la e-studio namhlanje, usibongele nakuyena nakumuntuza wakho omncane, usibongele kuyena. Siyabonga kakhulu. Sanibonani bafethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona le podcast, lapho khona sibona uNozibele wakaMayaba, lapho kade khuluma khona noZanele Mbokazi kuKhozi FM kuhlelo eShilo olungena njalo ngamasonto lize liphele ngo-12 ngokuyisonto, lapho elanda khona abantu abehlukahlukene bezokhuluma uhambo lwezimpilo zabo ukuthi kwenzakalani ezimpilweni zabo, ezimeni abakuzona bangene kanjani. Uyizwela wena-ke landa abantu abahlukahlukene lapha sizwele ekhuluma ngokuthi walithola kanjani igciwane, kwenzakalani ngesikhathi eqala ukuzwa, kwenzakalani etshela abazali ukuthi usephila nesithando lengculaza, kwenzeka kanjani ukuze agcine eshadile nomuntu ongenalo igciwane. Ngikhulumela yena yokhoma, akathumelanga nje owasembona intokazi enhle ezothile ehloniphekile, futhi usephume nomkhankaso ukuthi axwayise noma akhulume ngegciwane ebalazweni. Ngaphandle kokukhuluma kakhulu kumina nawe asinahlangane comment section sive uvo lwakho, uthini ngalolu daba, ngabe wena yikuphi okufundile kulolu daba, nokuthi uthini nje ngamazwi ungawasho noma yini ongaphawula ngayo. Akhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike, wenze konke. Siyabonga.